Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ini tak bisa audit ke kontrol ni kata. Cetak apa jampo lain. Kata lap salep ro kata. Sateja para alim, para kiai. Sateja nah seabtina banget amul jaki. Sanaos abdina tak nyebut asma aku ngepon setong per setongah minangka kuruh beden kaula ajunan seteja secet ampon biasa molang nengi kak dintoh seteja nah abdina banget amul jaki se abdina cuken sangat amul jaki tes bisa nih kak nyaman nih kak. Ketua Takmir Masjid Darussalam asarang sateja pengurus Takmir Darussalam seabtina sangat amul jaki Ketua Yayasan Darussalam remaja masjid asarang sateja sengireng apento dalam rangka menyukseskan acara malam samangken abtina sepenget amul jaki sateja cakanca jam'iyah salawat sesateja na abtina banget amul jaki secukan abtina amul jaki tokoh masyarakat utama epon kepala tisah Lenteng Timur se abtina cukan banget amul jaki para pembantu kepala tisah sateja na abdina cuken amul jaki tanteretan beletangkeh kaum muslimin sareng muslimat sateja nah tak kececeran abdina sangat amul jaki. Nomor setong alhamdulillah kaula ajunan seteja papangki nengi perpangkian malam semangken paringi tambahan umur ben Gusti Allah sanaos sah masalah pakun lapas te bedah saking debuna Gusti Allah wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina mun masalah tak kira tada mun kira weng kacueng pengoba kasih gelak weh tak nap kata enten cet mun cet tak bisa setel malarat mapada kak sebenik kini kemalarat beni perkara gempang kadang berak saya tahu nyala agin apa bolan set malarat ongku nyetel ni kebenik kini kemalarat malar manter kaula ajunan seteja takdir jemper dunya kantos akhirat sanaus sama masalah pasti beda nih kasi alongku mangken nikah bisa jadi vera orang nga sejuk tojuk nih kanto orang nga tak norok hadir kan bisa geng vera orang nga seazelan nih kanto pikir nasan kasanaki debak kaman kama saking payakin makita usaha abele Gusti Allah oning kamasalah nagaulaban sampian sateja si hadir samangkin penika amponlah usaha terong ngaji ongku nyambung ke perasaan ongku sanau sapikiran berek tak kening lah doteng tibi bedese kepikiran kecejelan ginalakun lah opaman bedese enggak kapanca
coba ocean beri malam moro kena ben ke lapah cetak kira tuli elang abtina mator eman kak diman abtina mator bapak epu se abtina amul jaki odi se pekus penikah tak kotu tandi masalah belum tantong orang sebanyak masalah kak roh king karena abe entai kesenengi pangeran belum tantong beda orang sesemak ke Allah karena gara-gara penyakit dah contohnya Nabi Ayyub alaihi salam cet yuji ben Allah lewat sakit engki seteti meras ka umur kadang lebat sakit sebab orang seberes penikah mungkin tero oleh genjeren usah ridwiridan usah ngaji usah abejeng keng monreng sakit pokok laja anguk-nguk nengeneng bay kak ruang makin nengeneng oleh genjeren kan jek laku kecerita mun sakit muncur sakoni acerita sakit toot apa siapa leje sakit betes apa yelok molok bila long bolong ri yang tak oleh napa tan acerita penyakit tu tak oleh panapa tan mak pira oleh anguk-nguk pira orang sendi betes paguntoman oni ngrasana sakit betes orang sendi tombet pada oning rasana sakit tombet kau lah tak toman lu geluh sakit lagi ya baku mila nagantan gula mator beda orang pameras umur rabban Allah karena gara-gara sakit tin sepenting setong cek nguk-nguk kau lah sering mator nih bisa-bisa saareh mungkude ke orang sakit penika lebih meras penting ben setahun nah orang sehat apa boleh nah sebab orang sakit kadang perasaannya lebih maju ke Gusti Allah penting ben orang sehat bukten nah sudah pak ada ke masjid biasa nah kadang ya si atong ketan ruah mon sehat dia ibadah nengi sabe umrah ibadah nengi pasar sebejeng ke masjid bila letak kelar ke sabe bila letak kelar ke pasar ke sabe letak kelar ke pasar minta tahu muli aja le berdedi malah kekeri ke masjid padahal lah santan cong-cong ro baca lenah depak ke masjid berdesi cakang ria kadang saja dalong bolong ben masjid tak tahu je pangimam na masjid saja dena berna apa mila nagan abdi namator beda orang meras murah karena gara-gara eka beci itare tanah bodoh pasir apa nih Nabi Yusuf alaihi salam jadi mon beda teretan pegel ke sambian beda tetang ke tak seneng ke gaula ben sambian tahu sayal sial oh gini kon Nabi Yusuf eka pegel teretan padahal tandi salah apa Nabi Yusuf nikah jadi mon kaula ben ajunan penika ampunlah usaha tepak kata tangke keng tetangke pakun tak seneng ke kaula ben sampean cet pon lamba Nabi Yusuf penika tegere cabur gelum somor ben teretan ambian baleng atau kar ben teretan jungkun te jalle bera engko le mon ki ingat dia ila kowe ki ingat ya ingat lah ko selasa penik kecungcu beun benteretan padahal anjurna agama cung bagus kok mon ki ingat keun mate ko tak nyapa apa kun ke ben jan setungan nang ben keun mate buk kok je saking mare mate paudi boleh pamate boleh pasi paudi boleh
Pak kun tak nyapa jogok ke ben. Icet pada setan rela. Beda nabi eka pekeli teretan nah. Kele capur gelem somor. Pak kun pangiston naga teretan nah mereka. Le beda orang yuji ben Gusti Allah kala ben kabeter banyak beda se kabeter ka ekonomi beda se kabeter kapan ponapan kunjina setong mak nyon sebora kunjina setong pikir nih kah pabek masuk ke perasaan odi sepekus panikah kau leben ajunan pasraben atoro ponapa seteti katantona Allah beni Allah paksah atoro karep pakaula ben sambian kaya ikan nikah odi sebagus penikah kaula ben sambian se atoro karep pangeran beni pangeran paksah atoro karep pakaula ben sambian karena ring mangken ni kelik tebelik pak seeko cak ring pocur ben ring mangken odi pada ben karep pabe muka tuku kok segerus sehingga mun tak gerus nah mana padi kok seteka hajat sehingga setak ika kena tekos pangeran keton pangeran pahyatur abis nisa kok sehingga tak oleh ke bebe kutu sajen hasil kan keton pas abe nereka pangeran padahal ring pocur panika paling bunten telok mari ta telok mulai bah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun nika konjoan nika bera orang seingat jeria tak usah buka sabar kata tak usah lah aku li bolan ari on pah beda geles burung sing nginom kok nolai re bah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun reng orang engak jeria seetonton ben Allah reng orang engak jiri-jiri se kocak ontong ben Allah kaula ben sampian mu kita masuk akan nikah engak mak nyon sebora pong-pong engak ka ulaika beda orang atau karena gara-gara ulaika dia mila na gula matore man kaman orang ngaji nyari salana abe manabi ajunan intar ka pengajian kak dimma bisaos niat dejet salak setongah nyari salana abe saing kena monde pak ke pengajian pas esena pengajian tepak kasalana abe tak usah pegel sabab kau leben sampian cet matepak napa se kurang becek dari abe sekadang tetito karena abe tandai becek orang akac apa ni kejet nyari ya cuban abe takok bedek kantil salaja takok celeng sawaroh takok lipen kebeng sekacer melolo kan ni keperlu nering ngaji saingga bila depak ka esena pengajian pas nyocoki kasalana abe je aromasah abe tersinggung magung singgungan kok rek enten jet monye na pada ben kenikah sabab mun tak keng lega dedeh tak duli mare tan contoh nengi compok panika beda orang adarus atau karena gara-gara ulaika jadi ini sih kocak darusan ini kan junggun te pangkal hari beda orang adarus keng tanda pangkal arah apa ulaika pendek jadi ya jangan semangkal ulaika
Berdua na ya. Ya wau jadi tak iba saja. Mai toles mun tak iba aja. Ya, dari si mato karang. Itu muja ada rus ni kecungkun te patepak, keng tanda saya patepak. Ya to, kan. Selasa ni kada rusan ni sebab kalau speaker. Ula gak pendek jadi ula ika. Berdua nah. Ia tak iba baca wau. Mai toles. Iya jira perak beda tolesan nak yang tak iba. Apa perlu ni toles? Udah lancam. Salah cetak berarti. Yang jak beni salah cetak. Cet ngak jadi ya tolesan. Nah cara nama cai benda jadi tak bisa, tak bisa. Dimma beda dhamma pas tatamu ben wau. Arya lancam tak ning baca benda. Tokar rata kerja wak ke jompo. Taruhan saya gede buan. Ayu taruhan yuk, macam kok relancem. Taruhan segede buan. Kulakku temu semisem ke jopo. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tak langkong ke? Pabuk tegas ho ko mambian makin nika. Iya. Mak let orang ngatur be jangan pikir apa mai balak kuih. Dari kota bawa, dari kota depak ke jompo. Derusen ki buru ke. Tak langkong kau bertegas malai bangki je si kamaan si salah apa ni budi taharon si gede buan ni kan ni kan lanceng napa benda ni kan lulu je lu napa entah lanceng benda mak berdering ngaji keker kataruan re buru de emah je lah setan nok nyonok be je berdering ngaji buru kataruan milan ajan Imam Syafi'i engkau mau nabenta benreng penter tak teman kalah aja. Keng mau nabenta benereng buduh tak teman menang dia kok jadi Imam Syafi'i. Anak apa boleh? Ika arba tibi jadi apa? Mila namun apolong benereng alim, pabanyak ngiding aki, cek banyak benta, makle oleh ka ilmun. Mau napolong benereng buduh, ya jenya banyak benta lagi, makle tak itu mau cek pada buduh nah. Penguan neng lejunya banyak benta menikah. Paling punten nah. Ni kan yang ada ni kan, nengi Quran ki buru masuk Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tak telok ni keping saya aja terus sana tak usah tak kira mari ya orang sepas teh ontong can Gusti Allah orang sepas teh pocur orang sepas teh ikani seribuan Gusti Allah nomor setong yu'minuna bil ghaibi mun epa gempang perasaan nah bentoju nah epamud ke akhirat beni tujuan dunia kenikatan dan orang ikan sereben Allah orang bila kalakokna ia jengaki ke akhirat kenikatan deh orang ikan sereben Gusti Allah memunduk anak tujuan nah maklai selamat nengi akhirat maki anak butuh pakunule genjere nepan benembunda munduk jong tujuan napaan benembun akhirat anak ipa munduk ngaleleng tolos tak tahu apa tolos tetireng buduh keng niat tak apaan benembun sema munduk anak gara-gara akhirat munduk 10 tahun pak lekor jam tak peke sekali genjerna anan si munduk mun apaan niat tah gara-gara mak le selamat ning akhirat keng mon masakola anak gara-gara urusan dunya belum tanto dunya naik gole ben pasti akhirat tak kira gole jadi mon beda orang lalakon na ponik niat ke akhirat nikatan deh ce orang penikah ongku ikani sereh ika belesi beni pasalamat da ben Gusti Allah pas kiki kau di nakula ben sampian resa arin na penikah kau le toman salepan nengi deje na compo benik bini nikah nengi astah beda mobil dari deje kau le dari lao
Kotun selangala ide jo alakkeun. Keng karena pon kadung masuk titi kaula selangala kasi kacer. Lebat si mobil. Kaula bini lebat si mobil. Rek na si mobil nih ka. Pas lah cuma durus nih ngitian. Tada nundu, tada misem, tada ngelakson, tada sagalangkong. Cani bini, cek misem mau reng jadi ya karena leburan. Ngelakson walek kan nah. Kaula tole kan bini, ben puto kelakson. Kelakson nah, pong nengitin kelakson ya kok. Beni bawa katon tade sakalangkong. Puto sakalangkong ba. Mon puto sakalangkong, sakalangkongan na. Tak imo mele sakalangkong dito. Engkok ben rela ngala beni keng karena ngarep sakalangkong orang ruah. Engkok ben langala beni ngarep kalakson na orang ruah. Engkau ben rela ngala keng karena sela ngalari oleh genjara. Amun keng parlo kasagalangko nga orang, ado parlo na ngalari da. Apa boleh berak parlo kakalaksonan na orang, ado urusan kalakson sita krela ngala. Keng monto juna herat pak. Lekas mari urusan. Sepenting aba langala kenjeran pasti ka oleh sagalangkong tak sagalangkong ikan urusan na jolo noreng ria. Tak usah urus kuluban sampian ten. Alalabet sampian. Tak usah kir pikiran mentur ilalabet nagiyah. Orang alalabet ni kau tujuan setong makle ngoleh kenjeran dari Gusti Allah. Mulai niat akhirat buk beda esen ada esen tasro tak yurus ja lebih penting mangkat antara lalabot beki urusan mulai nah icongok beda panah ya gara-gara lain jadi peleman entar ke karjo entar ke emah cek inkarnasi aja ngunceng pak karena Allah monika niat ke akhirat bedeli olen na tada le olen na pakun kenceran ni kaule beda ben kula ni kamaken ngarep le ole zamun bed ya keluru wara ya masa pastado ini kerjaan ni ka bera bu ingat ni kamu na jeng-jeng kiai tatang ingat ri apa teti orang alalabet orang nyongop orang sake orang atani orang adegeng mangaji anak teti kiai sekali monto junna dunya tak milu akhirat ya bu oleh leson na bera oleh kok tapel kok bera nyon sebora ajunan naman padi ajunan naman bekoh mon siditiniat panikat tunyan nah mon ikaw le tunya mon katebas pekona mon kerusto kona mon tolos tada oleh hasil tapi mon orang naman panponapan saya atani saya adegeng mon ikan niat ngalaksana kina perintah na Allah nyari nafakan anak potoh oleh hasil tak oleh hasil mulai mangkat sampai baleman pakun oleh genjeran dari Gusti Allah. Ketika uleban sampian penguk ke niat akhirat mangkat ke pasar jan bismillah keng karena tro usaha agus teh malar manter teti lantaran ngaulen rezeki kangku itu ti syarat tak odi aje nga abe benak potoh mangkat irus-urus debak ke pasar tidak ring nekuk sekali ke berung yetina boleh beremah keng genjeran pakuni kau le orang endi niatan akhirat ben orang endi niatan akhirat penikma orang endi niatan akhirat lekas mareh urusan sakit jan mon ingat ke akhirat pasti ngocai perasaan ya Allah Arya mun tak keng dadi lantaran pangosot adu sana abe iya Arya keng karena niat mateng kieu teu cedengko ni akhirat lekas mare
Keng monoreng sake inga kadunya. Ebeker nganggui nafso malolo. Sal sake sisala tatang ke ba ustiaki. Letak kira nemu tepan tatang keja. Ana bobolan pikir na tak buru ke akhiratan. Ke cetak jan. Ke tengah jan. Ke na popokon la juta tatang ke sisala. Penyakit semakin penika nyon sepor huk eman kaman gulung ojan penyakit semakin kita usah niat cuban tentang ketan mon pon tak bisa mergem ngak ni kambian tulia periksa beni oleh na tentang ke gini kolesterol bedo obat de gini kapon cekete dung mon pon tom betak kening sabe beni keng pola na isolat nang itu omang ben tentang ke asam urat kenikah mon pon nyenger-nyeng ningi bukik nika ningi kanto tak pate nyaman benih keng bola na ipentong ejina datang ke jadi benih tulia periksa deren na tengki bedoo beda kagapi tak usah emok laknya laki datang ke tina tak sepenting beres pada ben orang ejapok penyakit demam berdarah eke bega masake penyakit demam berdarah panika pak sampian panika sebab kenapa dokter eka kan rengi sehari rengin mak tedek lakko sampian mon pon sake setong sesaben nengi perasaan panika orang make dribun temor kabun bere sendi doa coba ben andi niatan coba mon tak yeti ben Allah tak masuk je ben kiai di mabeuy orang wali di mabeuy mak kita dek renga doa coba moncet pon takdir dari Allah sake maki rengi teti lantaran sake kauleman kaman mator kanca kula orang kuala namo bebini dokter sila sepenika wa atam petaker pak ke Singapura yu gara-gara Chile panika pas tak uning karasapan ponapan pak alias tade biden solar ben larutan pas pada keresana nginom endrem ben etero pas tada biden taker depak ke Singapura ngabi atusan juta kula tanya arapa ben janji mak taker tak ngita keresapan bereman jadi jila jadi nomor situng ket engkok resaraf ya nomor 2 karena terlalu banyak kuman yang menempel di bawah lidah can kule beker mon pah kuman jadi titi penyakit kagapi dek tekun reng lenteng dak mak nengi lenteng tedek man kuman re ari cet pon dokter mak japok kuman jadi bedereng lenteng merengosot mon tengah sape nawa tak mau becolekan nangakan je ada kuman dak igam ma bedereng kanton ika marina men beko singa kan mau beco gelu ja dua mereka sang bujo mereka nabur kereman dateng cukan tak beco ikebas ngakan pak ada man kuman dak ada man kuman dak nila nagan abdi namator eli beliaki sateja namone pabeli ka Allah lekas mareh sampian ala tinareng sepo pakarna Allah cek pakarna reng sepo mau nalatin reng sepo karena reng sepo bukti aki bekalangok sambian embuk geng singa beni embuk cekel ben kok jen wala sering cengkala makeh tade pada sila suruh jek mangkat ke sabe mangkat aboy ke sabe pokokon mon pan ponapan mon tak karena Allah tak bisa tak bisa punten mila nangereng oba geni segoni manter ponapan seekalako kaula ben ajunan karena Allah bila saja na karena Allah maki tak padah ben karpa abe lepas teh pakunole kenceran dari Gusti Allah setong ya ada tak ada pak telok reja le berapa lah ber ya mate cem kok ya sana apa? Telo bolo. Iya kok, lah setengah jam. Berapa di? Telo bolo. Jam mate gula. Mak bocor itu mau jam remon tak itu mau.
Kalau setengah 12 detik je. Adalah. Dah, sabar dah. Tong. Nomor 2, orang sepaste ontong wa yuqimunas salata. Apa je? Pasogi isambia. Tina mak hizib Nasor, hizib Sakran, hizbil Bahar, hizib Sargawi. Tina mak atarakat ning pacudan 40 tahun tak keluar segala. Keng mun tak bejeng letak kira bocur akhirat mak. Tak kira tan. Allah si ada bu apa ni? Beni can hodri. Orang mun pon tak bejeng makireng wali. Sia mak bereng wali tak bejeng mak. Tak kira tan. Empian tetemu ben kiai gamma euy. Make sorban dalam pespeto mun tak bejeng tahu satoro gile je dia. Gila kan ni. Ampun leles jelas pe. Ana apa bolan? Ana pong mi'ratan deh. Kan tema na mi'ratan. Iman ka man kau lepas te acara ta panikah. Iman ka man ku lepas te acara ta panikah. Mak. Allah penikecik maksana kau leben sampian mak le apa jeung 5 kali sehari semalam. Karena sal bedetusah. Tuli eko sot ta ben Allah. Dari kulakuh ala kotusah apa jeng duhur ekosot ben Allah. Niat tak niat saya minta sepora. Asaceh tak asaceh saya atobat ke Allah. Muniki bapa jeng ekosot tu sana ben Allah. Mare duhur ala kotusah ekeba bajeng asar ekosot boleh itu sana ben Allah. Mare asar ala kotusah ekeba bajeng maurib ekosot boleh. Sadar tak sadar, minta tak minta, pokok gi kenceng je kaje apa jeng ekosot pas itu sana ben Allah. Mila namun beda orang apa jeng tak pate edin nikatan dejek tu sana tak terus gelem kubur. Keng mon pon tak bejeng Pak. Mon pon tak bejeng di nama kesehatan lil reng 40.000. Kentok petok pas dia ambui segale. Kenyai bu segale ben malam saya duaki. Mon pon tak bejeng tak kira masuk ke surga. Tak kira. Milan kan kula mator man kaman. Pong beda kale bun ya. Tatang ke boleh ni. Mon beda orang lenteng penikeles jelasen tak bejeng. Tak itangali bejeng segale. Perak telas hangro sekalian. Ka Jumat tak toman ongke, duhur asar maurib isya subuh tak itangali ongke. Kuburan aja apa bolong ben kuburan sebiasa aja. Nyari aki apa songai apa. Mau temu ning tambengan Pak. Ana apa bola sabab letun merjon namanya perian kesilain Pak. Tak bisa tan. Mun reng tak bejeng ni tak bisa tan. Mila akan ten kula mator curpo cur kaula ben sampian mun paringi kenceng paringi kelar je kaje se apa jeung ni kanan de aki cek kula ben sampian ki kani sereh ben insyaallah maki abe reng putuh maki paringi kelar je kaje se ambu alakoh keng karena tako atina bejeng ni berarti reng ontong keng senga bede bejeng se biasa telepet ning Quran cek dikabele Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Senga sebiasa telepet napa nikah salat asar. Mun duhur biasa na tak patetan. Begina lapar tabu ambu lakoh. Asari ya kata. Sebab sajen malam sajen nyaman ke beuna lakor ya. Orang mun anang geleh mun ikalak mari duhur geli dana Pak. Keng sajen sorop are roa lak kalan jigen ni temuluk bilukna saja jen boa ke beuna katana orang nyuk kelak nikah sajen malam sajen sorop are nikah sajen gempang pongkan tanah nikah ana popolan asarai lepet ben setan gitu senga cek keng pakala ka urusan dunya mun bepejeng keng pas kadang orang ngocak ngak nikah kula make mak katon tade oleh na bejeng lambe tak bejeng kulen di otang mangken ni kak abejeng pon keng pakun besen di otang katon tak itemu oleh na bejeng ni urusan akhirat
semasalamat tagula ben sampian ning akhirat. Urusan ning itunya lain perkara. Mayulah ke bapa je. Keng beda orang cet icucu ben setan mak lia bajeng. Beda cet. Beda orang cet icucu ben setan mak lia bajeng. Keng bajeng tak ada pak ke pangeran. Salah setu contohnya apa? Tak ada maknina. Ya marah. Ada pong-pong miratan lu cia ke gelu. Sambian mo na bajeng pada ben panik ketuli oba. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allah. Allahu akbar. Tak nengeneng lekan nawah. Ani ketoman ketetian ni masa na kanjing Nabi ngak nikah. Tak nengeneng belekan nah. Orang asolat panika pak paling pun tan nengeneng sekecil. Allahu akbar. Nengeneng geluh. Sami Allahu liman hamidah. Nengeneng geluh. Allahu akbar. Depak deui nengeneng geluh. Paling sekecil nengeneng maca subhanallah sekalian. Paling sekecil okornah paling sekecil maca subhanallah. Allahu akbar nengeneng geluh subhanallah. Sami Allahu liman hamidah nengeneng geluh subhanallah. Allahu akbar depak deui nengeneng geluh baca subhanallah. Paling sekecil benih ika sangu dari atas maka baca 11 kali mun ika sangu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah subhanallah 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 sami Allah liman hamid rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa Allahu akbar subhanallah subhanallah subhan. Maka baca 11 kali. Beni macan si penting nengeneng wa. Maka de 14 kali baca mun kengi ka sangu dari atas. Beda boleh tak nengeneng sekali. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Are bani nengeneng alembainya malar. Beda si kada ke budi tak ning belang. Bismillah alhamdulillah. Mare ke budi boleh. Ara pak. Cereng beni asanolap. Beda si lanceng salah jebetes. Allahu akbar. Mireng ka cereng. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalle kasi kanan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ngalle boleh kasi kacer. Ara pa abuk. Ani kini kegadeng. Mila namun beda ajian rutin ngaji. Mun berak ngantos Isra Mi'raj melolo bileriah. Ngaji. Malah ring abojeng ngabesaki tonjuno reng. Bukten nah beda si atanya kadang katipun apa ho kemagin. Cereng kau le parapan abojeng nanggali tonjuno reng beda si katas kebe. Mak ngabesaki tonjuno reng ben buk. Mak tidak laku. Dintibi re boy pekere tonjun. Aduh pakata sama ke baba. Kolor tonjuno reng se pekere. Duh mata ledin. Beda si katas ke baba nggak dia. Beda si ke kanan ke kacer. Beda si enter nggak dia pak. Hari seharian tak ketemu dia. Iya mak ledin oreng pe se yurus. Mayura. Senga sepaling parlong edilum abajeng sesering etinaki itu maknina saya bajeng wajib saya bajeng sunnah ambu geluh nengeneng Allahu akbar nengeneng geluh sami Allahu liman hamidah nengeneng geluh tarawiyan ruwa kadang lo mulo pas tak lemi le tarawiyan deja sejan gul boleh lamba apa boleh i mama jadbak yo Fatihah apa hanya besekalian lo Allahu akbar tegas mun ada hanya apa palanceng pak male tak hanya boleh
Can makmum mai budi siap mangkat aja jadilah ada tak kira nyabu jadi je apa mun amin tak nyaut amin belekan aja Allah ladina namta alaihim waril mudum alaihim waladdallin jangan saya budi ada tak nyaut amin lekan aja leni beni yongku Mayu sempikir-pikir pejengan penikama setiti lantaran selamat tegulaban sampian bainal kufri wal iman tarkus salah tandena orang apangiran ongku bentak apangiran ongku jan Gusti Kanjeng Nabi bedenengi pejengah andi amalan apa boy pon mun tak bejeng tak bisa saja takkan berarti kepangiran juga tekan berarti ke pangeran kaula panika make mun silain gampang kulo sobu kulo sepeleng malara dejat sobu jadi sepeleng malara ken juga jam make peleng malarat sobu nika mun perak tonna setong kan tak napa je patonna tak bisa dan sabab pejeng selalemak panika cet tigenaan pada ben sampean numpak sepeda motor rima bedo bensina bedo abana beda rantaya gena agas satada tidak bisa saja tak mangkat ki aja pele kan kulis sering hujan muti pele ke sampian numpak motor tada rim napa numpak motor tada agas tidak bisa tak ning pele nih pak numpak motor tada agas perak kare nongko nyiklak mangkat tak mangkat nih kata numpak motor tada rim ya depak ki yang depak maten apa tapi tak ning pele ni kepunten mila nang ereng okorna abe panikai kani serena papunten ben Allah munki eja ge ongku pejengah ni ketante kaula ben sampian panika ki ongku kani sere ben Allah keng mun pon mamulan enteng ke pejeng keni ketante cek kaula ben ajunan panika ampon mamolan inatin ben pangeran ada si hosok ama orang ngafejeng panika ada makin ingin masjid tak kira le cuba hosok tan tak kira tan du cek reng kaula ben sampian hosok ka emah tinah hoson kaula ben sampian panika pokok usaha wa ngeleleng pabeli boleh ngeleleng pabeli boleh keni ka hosok pon ka kaula ben sampian orang mangken bani kata ning beri tulisan bade-bade jadi mana bade ning ada ting kum tak baca jadi apaan jadi si bade ning ada jadi yang baca ke kapi jat bila dah ke masjid sabareng saya baca cereng cit lah pada tak ngertiin Allahu akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati maki patoros jadi mulai dari Allahu akbar sampai assalamualaikum rucut pah tak saya ngerti hoso abaremah keng dina kita hosok papakun apa jang kaula ben ajunan munki pakun apa jang ni ketante tu sagula ben sampian ki sapora ben Allah ben kaula ben sampian ki ece tak tu tireng swarga ben Allah keng mun pon mamulan enteng ka bejeng nika berarti kan kukule sering matur eman kaman bedo orang cet pas kadeng pikirna bentanga nih engki mun malaikat bedo make mun neraka ada kan kareko tabel kok siapa jeng wah berem mun pas pagi tade neraka ternyata tahu saka beter mak kaula ben sampian penikah ampun lah apa jeng ning uning neraka tade ya tade masalah dah ada dah mak apa jeng pon apa sapon ternyata tade malaikat ngup nyungop iya tade masalah dah keng kareta apa jeng sampian mate pas nyungop ongku mungkar ben nakir kare se epes ke pesadi nih kah mun tak kare se gur sepah tin namun keng beda orang aja do tak usah lah kau mainga orang bang sebab oh bagun bang sebab siapa jeng belum tato masuk swarga engki napa boleh saya tak bejeng tin bentak usahanya leka orang saya tak bejeng tak usah kuru tak butuh jali makai jali tak kira tiap bejeng ngatan orang saya tak bejeng ruben ini tak bejeng ama arwah bejeng ngonggu napa keng tak itu mojo bila ki ngantos saat tu ki
Mayula pon keba salat kaula ben sampean penika tina je kajo make pikiran tak sambung sejan gele perak orong sia salat oreng kula mengak kula Pak nyon sapa ora Palestin penika kaiding monyen beng keng oreng sobuna ke masjid ke gapi beng beni kelap pada ben beri malam ruah abom nikah beni leng jelengan abom amun leng jelengan berdebutun mon rudal lu tidak butun sekali tapi pakun ke masjid dinari tada abom madrusalam reda Perak jabok gelap wah beri malam sebelum subuh ada tak ada orang di masjid pak. Ia kira-kira sak jadi ketibian. Sila peti tukang adan dia sak. Remarena dikir ketibian. Kela akamat tolos ketibian. Cek manggenong kurang dinar. Dan gue pikir bandi salana pergi sak macek soger. Cengolok ringa bejeng. Tuh, rewan yang saya pikir-pikir. Aperang. Ijo keban kajing Nabi. Aperang. Solat tu berjemaah alam be. Mangkin ni keban ring aperang pak. Wana mendek kowera. Ada kalau pai bah ke bejeng. Kunong gula ben sampean mangkin. Duh ya Allah. Lagar bener kok. Dia bener Gusti Allah nengi di dalam Al-Quran paneka. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sepaling malalai kapejeng. Nah ni ka kempang aben gula. Sepaling malalai kapejeng. Nomor setong tunya. Bila capok bab tunya alias wahdana dana kene ka. Lopai kapejeng Bapak. Lopai kapejeng. Orang maki aja ke tuku, aja ke pasar kak. Ro paling sentar ke masjid, mun parapan sepeh, mun parapan gerus, tak kira enggak saya mangkat ke masjid ya. Tak kira enggak saya mangkat ke masjid. Engki jadi pas enggak ben Gusti Allah ning Quran. Lekek reka cengkela ke binin kadeng. Kau le tak pun tak lekek selain, kau le pun tak buat tibi Pak. Ki buruan dia ke sorbet je. Ngaga kau le datang yambe ning sorbet je. Kore bantar ka anu geluh nak kanan ke belen selenan. Ya mayuk ke belen selenan. Entar ka apa mall wah, mulyadir. Nyare gulu ju toju bera kelar ah. Nyare rok. Pas sehari tepak ke jalan tepak ke rok si nyeceng selajur wah. Beder rok tambian nyare. Si kanan bek ngatas si kacer geleber ke bebe ngare. Arya boleh can kula ni pikir lah ya dulah. Laganan kacer lah. Are ngocak gula. Nyari lain tapi mi. Nyari saya larangan 2 kali lipat tak harap aja. Tinengkok si majerna mun lakoran besena. Pokok bebena parampah. Cek patembing selaja bedeban jadi. Mun pahetoron apa? Lah kurang maknyain. Nyari saya fokusan ben tino mak 2 kali lipat argena. Engkok si majerna. Pokok bebena ngelak si rampah. Apa mak pada benereng tak tawa sarong jadi. Ingat sarong ngering buru Maria sonatro bahatas ke bebe. Capo anak tak bisa tanpa. Cedera guna Gusti Allah dalam Al-Quran. Inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum fahdharuhum. Sehingga reng mukmin sebagian binik ben sebagian anak mun tak kelar nyetir ben ngaji ke neraka. Kau lengak napa ning ke kolam renang, kasihannya mati TSI jadi. Tak tahu man jadi. Bentak di niat dan entar ke TSI. Anak pah nangis tidak mudahan agulur pah. Jalan-jalan ben pinter ya tak mang ke ben pinter. Tahu jaga jen di epak kia. Ya tak mang ke ben pinter mangkat ke gerbak ke TSI nyonok kia. Debak ke dalam, aduh, orang saya salaman. Boh, maajunan ke. Ya, bahasa salaman. Benih renang kok yari ya saya ngacet. Ya, tak bisa saja kalah. Aku nunggu.
Tak bisa tan. Jadi coba kiwan Gusti Allah senga. Sebagian bini, sebagian anak mun tak kelar nyetir ban nyono akan neraka lantaran bini ben anak. Engki ban. Cedong gua nongku mereka. Milan akan kadang pakai amal. Seduk ben silake. Tepak ke 20-an. Capur ruah. Tambahan ni ben si bini dari budin. Sep. Begercep rela karwa. Gende wah. Eko orang in nol setong wah vera. Nol jadi arke yo. Nol seta ada arge nerimun badan ini ada. Nol setong. Aro setong bakun. Keng mun nol sebuah ibu di ruah larang arge nerwah. Larang arge nol seta ada nilai. Nerimun badan ini ada. Mun badan ini budi raja arge ner. Duibung itambi setong nol. Du bolor wah. Lei capur ben si laki, lei tambahan ni ben si bini, tak ngucap ben si. Hari melihat swarga le, tak masuk swarga kok ben je. Nyaut resi aku odungan keceng deh bang. Mon swarga beli ngakui bejengan bika. Lah, mon swarga kening beli ngakui tahajud duha apa? Mon du bolo jadi kebeli jakalan bi jadi parah jadi lekari sekoni bira. Cet ngak ni ke kau dian penega. Min ganten kula manto. Ayo mau nebeb jangan cek patakar kalah kasih lain. Orang abejeng peni kebuk mak takar bejeng. Ya aja wa pereng adan we. Bedereng adan. Orang adan ni kan abele soro abejeng. Debuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mun beda orang ngiding adan pas jawab orang si adan dan padan orang si adan pas mari jawab adan adua wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta sapa-sapa orang ngiding adan jawab adan andi makna mon adan ambu gelo saya tak ceretaan ambu mak kita ambu tak ceretaan ken pakuna jawab ka adan tahu sata kerbejeng aja wapi ngargei ka orang sing ngajak abojeng ke masjid rek marina pas adua wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta na bedrebuna kajing nabi halat lahu syafaati yaumal qiyamah pas teh oleh tang syafaat orang jiragu laku ya junallah anapa bol bejengan bani kabeni perkeradakan sampai urusan singolok abojeng raja ganjarna raja ganjarna. Orang mangken ni kasi jawab adan duhur vera. Mun subuh tadi orang jawab dak. Asar ada duhur vera. Allahu akbar Allahu akbar. Ambu gelo duhur. Beni abojeng ngarungagan nah. Gula ni bener. Seti orang adan rongolok si abojeng ngebuk. Beni abole je kiriman ledepak. Ingat ni kini kegadeng kau leban sampian. Yuma yu akun. Napa boleh pas mare adan Allahu akbar Allahu akbar. Adan lah. Asolat toregi kulugi. Toreh ke masjid kulu. Ngireng. Ken mole aja wab adan terus eke ba wudu terus sampai mare na asolat sampai mole. Makita amuk kemo asakali seminta ke Gusti Allah beda malaikat saya doa kia Allahumma ufir lahu sapora aki Gusti tu sana Allahumma arhamhu kani sere Gusti kau diinah kani sere kalakonna kani sere rizkina kani sere nak potona kani sere lalakon kakapi malaikat saya doa ki makita doa azambian pokok endari durus salam ria beda malaikat saya doa ki Pak. Nah, keng kadang ngagek pon sampean mikir, mangkat kok lakuna ke masjid ya. Beda mangken si mikir pon, iya munda iyalah, aku tuh ke masjid kok lakuna deh. Setan ngelak jarak, bah aku tok nih pikiran. Berem mabon saya mangkat ke masjid lakuna jadi ya. Cereng jet mulai bentak teman mangkat ke masjid.
muni sapa orang tak todus kira. Hari setan dia. Mun berdiri ngatanya de emak aben kak nyauta apa ben cek mulai tak tuman ke masjid. Otah ben mun tak tatang ke sinyapa anak seatannya. Beda apa pak mak ke masjid. Cereng tade pengajian nih masjid. Mak cek lakun sentar ke masjid ben pas nyauta apa. Setan gini kan. Tahu satu roe gini kata. Le kadang beda tatang ke sejat bek nyanyi ya. Tak biasa ke masjid rip maurip lakuna pas sambian ke masjid tetang ke kadang sejeng ocong aduh waria tan tetang ke lemang kedongku ke masjid lah terang masuk ke suargongku tang tetang ke rela mon beda tetang ke ngak jadi cekel bah jadi setan si asli jadi oh tak apa pas ngojaan iya mulai bila kena semang ke masjid mulai setir lagi kan bila jadi you mau temu je kan bila dah iya ngaji sekali an lemang ke masjid kan iyalah todus ke orang kare ngaji kok malam ah sehingga tak norok ngaji ruah jad ki tak ngiding sekali lah kare ngiding kopeng ria kira ngojang ngak gini kah sampian mungkin pon teron gua tasbih tak ku tasbih nah sampian terong ngaji Quran ngaji baranying bah tahu sagi di ngaji ko jantan tangke iya mulai bilang ku tasbih kana ya sedih ya kian dia beda apa ya dia tidak apa kilo masa batak ku tasbih sekali lah pobek ngales wah menurusan ibadah kijat beda tukang kuden aja beda pasti tukang kuden tina pada pak ke masjid keng senga lek mulai nadiri masjid beni pas tatang ke salah ke kapi ijit musibah na orang lebur ke masjid bodoh na orang pas salah ke kapi kata mare pajang maurib boleh tetemu benak kena ngudu juk tojuk kir lorong hari ya neraka ke kapi rela kuno sadu malam de mapan benembun mata ingat sekali ya wah de tekun orang orang ngak gini jadi sotok ben setan makan ke masjid jalan dan setan anak apa bol lek mulai negeri masjid tu sana rajoan ben genjerin masjid ingat pak musibah no orang ngadup ke Allah jad lopot kata tangke kadang bodoh orang jad itina ben setan sampai masjid kana hodri tina can setan ke kancan lah jad ganggu mun jadi lah apa sebab sajon abid nengi masjid sajon aroma saabon lebih bener penting bener yang lain sehingga lek mulai dari masjid tak tahu je bini tak tahu je anak tak tahu je orang tua bentak salar gelar anak apa bolan ya salah malolo sehingga ngastete iya mah ke masjid iya adan boleh mon bisa repuan jadwal tukang adan yati napa saper cetak kira beda gejin aja adan yang dinar ya mon adan yang maturaan ni tak ada gejin sing imam mi kita ada gejin keng cia repuan teti imam tina nama kita repuan teti imam mon repuan teti tukang adan orang tukang adan lain gencerna kauleman kaman ngojaan cer mon repu bab masjid reh dua nomor situng tukang adan nomor dua tukang sapu na masjid mon titi imam tina nama kita arpuan kenjerna imam ben makmum pada sanau sabeda kautamaan titi imam aja nga orang selebih ngerti keng mon kenjeran pada titi imam pada titi makmum pada tina nama kita arpuan titi imam arpuan titi tukang adan ya keng pangarteh suara si beklebur wa mon repu mon cet la suara tak kate keningang kuiru melesogi ya ka orang si mangkat dah orang si biasa na kenceng pah buru lelor si mangkat jadi ngereng adan mana iki maksudnya ajaru belekan mohon bab adan tak pun apa punten keng ya pompong nih kenangan din tibi kadang orang adan paneka cet pon letade ruah romang sana katon imam ni lebih utama napa boleh jad kita Pancasila nama jabat teha cok nyol manganyol teti imam bian ba mon kita Pancasila nama teha kulo ngoja ni man kaman para imam
Mun terong imam nah ngaji gelu Fatihah, nyabis ke kiai tas Fatihah nah. Mun tak tepak bacaan Fatihah nah jeung imam ih. Jareng kadang ngucak tok tak tuh beulekeun ruah sirotol. Mau jabat Fatihah cetolan tuh. Jalun ngimam ih. Kadang nyon sepora, mon pon sepo, nyon sepora, nyon sebeninya lagi nereng sepo punten. Sajen sepo, sajen utama. Pokok bejaan di samborna. Mon lebebecen tade segala. Syirotol ladina. Lah, amak mombe. Lah mana orang gue. Mon erebu boleh ya tukang sahabona masjid. Kini kerepu kini mon tak ti nama kita repuan titi imam. Duh kecereng pada titi imam ben titi makmum mereka. Pokoklah solat ke masjid mancar-mancar nomor setong kaula ben ajunan penikah sateujeuna kalakuan paburuh ka kauntungan akhirat. Setong. Nomor 2 manter-manter kaula ben ajunan sateujeun paringna seken aja gepejengan. Nak foto kaula ben ajunan paringna seken aja gepejengan. Kong langkong taker apejeng ke masjid ni katocuna. Tidak boleh. Kaula minta pandoa ke anak tak pati apejengan ka. Ye ceukeuy. Cet keuni ka amalna cet. Setong keuni ka bera. Sobbuna lako emo ceukeuy panika. Cet keuni ka amalna bera. Ceukeuy. Beuri lah sare ceukeuy kan tu. Lakuna ceukeuy boleh. Kalakun ya bapak kun ceukeuy boleh. Urang mah. Cecet lakun reng sepo ngak kenika. Manter-manter pada katarema ka Gusti Allah. Para Rabu sesami mulja sagak dintoh pun apa sebisa ya teraki. Saing kebeudeu ka korangan, saing kebeudeu ka lopoteun, saing kebeudeu ka topalan. Dalam hal pun apa bisa nyok ona saporah setada engkeun. Sagak dintoh pun apa sebisa ya teraki. Hadanallah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.